abaturani bagira ngu Kabare municipality ebyekwetengana bingi ebyakubasa kuhindura embereho y'abantu baitu Star Sente ezibarikuba bayabaiheso omu bwire bwa Karuru. Abantu bagira ngu behereye kushagika bakashaba William kubabera omunyeshengero ngu ahabw'okuba takubaganisa mu bantu ngu kandi yaborekera obubasa. Mbonaremu bakashaba kuyatwikireho yatwa vision yeyi ukora tukoleka MP yabiri MP wa Kabare municipality twashanga biratukolera n'umuntu wabona arakwate inganda zona akwata madini gona iswe kemenyeto tutwire twine bizibu byinji nabebembezi bita bituye tushundikire yo mu butegeki habwo kushanga ngo kubarije abatubiha bihisa kasete kandi twe bitekateko byitu biracira nesete zibara bari kutuhereza so turazireba ngo esete zibaratuha tiaro citucamane ciziraza kutugasira mazima nyowe nobere ndamwendeza ogumutisha go kushubaka abahuguramo aza mukareba ubutegeki ninga entunguka yegitahuni yabasa kugira ki kugenda misho. Bakashaba William orkwenda entebe y'obunyeshengero ahabwa Kabare municipality araganise kwari kwija kutungura ebyamagara kandi oteireho no kushaka emirimo ahari aba bateine na munonga eminyeto harukorabera omukutandikaho ishomero erikushomesa ebyemyoga. Ndabashaba munshagike nze kubakolera mu parliament mbaretere entunguka mbaretere no buhereza burungi kandi nyine yakutekesira ibintu by'amagara. Bakashaba William agambere byona wabaire nasherera Karuru omurka gwa Rushaki erikushanga omurka Kabare municipality kandi agumize muyashaba bayetse imbere nabo koreka barikwenda kukorera abantu bana basherera Karuru kutari kubatsigira sente zitaramareh ebizu byabo. Njo kikutumire service delivery ninge ntunguka etabaho mu Kabare municipality akwa abantu abinja bitwinate abesimbira bitwino mu bye bibiro bibakosa sente munonga. Bakashaba William ahendeire na no kubashaba Karuru kandi yabahamseriza kwarkwija kubakora oteireho na no kubingo bworo mu Kabare municipality. Umugandi aba Patriotic League Uganda batandikireho kurondera umukuru w'ekibina cya NRM Karuru bakwatanise na nabe kibina kandi ebi babigamba ho bantu babuganaho abakuru b'ekibina cya NRM okurwo mu magombora gona gakazi. Political party we have an organization yatandikirwaho Mhozi baito wa hati eyikerzeine kukora na NRM omukuronda Akaruru kamzei. Patron w'ekibina eki omurkazo kandi chairman wa NRM omurkazo Kaija Wilson yashobora habwenki nibakwatanisa na PRU konka n'umuhuza kana supporting gatebusebe kandi wano supporting gatebusebe twakira mu aiza nikudire OPC aho kwantwara konka kandi we orientumwa ya mukuru w'ihanga omurkazo Captain Yahaya Kakoza nawe yashobora ekeretsire bagira ebitongore bingi omukurondera president Akaruru. Kati abantu bobera nga muri bitongole bingi mwina okutekawo omulingo okubera nga mukwatagana mu nkola musobola okubera nga muziko warenga bulungi. So ye meeting ebadde wano abahagizi baraganisa kwebembeza okurondera president Akaruru ngu rero ebindi bije bwanyuma. Target y'okumulaka kwa president target tukumanya munonga PRU twakimanya ne heading omukozi twakimanya agagasha kwa kosu batamanya na Sima Naume awatayal West.